laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، فمحاضرنا في هذه الأمسة المباركة ضيف كريم وطالب كان يتعلم بدينه كما كان يتعلم بأمور دنياه، حتى شاء الله أن حصل في هذا العام على ليسانس بتقدير امتياز، فالله نسأل أن ينفع به المسلمين والإسلام. ara sippe tedduɓe wonɗo anden yewtanden on ɗo ko suka meɗen nakiteɗo Cheikh Mouhamadou Ramadan Diallo jibinande dingirayi wonɗo duɗade ka bangal diina muɗum yiɗo kolde noon nanimo ko ɗon kadi kay ko français tawi himo jokki ko hikka o gayni université on haray alhamdulillah heɓi kadi daraja kelɗo ko wiyete excellent e muɗum haray e oɗo kikiɗe inchallah ko kanko woni wande yewtere nde yiro ko Allah hoddiri haray ko adda jottingol mubashara hide watta micro on e juuɗe maɓɓe ɓe fuɗɗano en yatafaddala mashkura wa sallallahu wa sallima ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطارد المطرود اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على تمان الأكملان على الذي أرسل رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن ينفق الناس الصور. أما بعد، إخوة الإيمان، فيسرني في هذا المقام أن أوجه إليكم جميعا تحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن مولانا تبارك وتعالى نريد في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة الميمونة أن نذكر إخواننا حول موضوع يتعلق بديننا، لعله سيكون إن شاء الله حول النكاح، لأن فيه أمانة سامية عند الله سبحانه وتعالى، ولكن غفل عنها أكثر المسلمون اليوم. ولكن قبل شروعي أو دخولي في لب الموضوع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من الذين يتكلمون خالصة لوجه، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأنه هو الولي ذلك والقادر عليه.
أريد الله سبحانه وتعالى الله عنده لا يترني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحده جري التريد أريد تبارك وتعالى تولي مولاني النيماجي تاتا استيهم قال ملين تقول ووتان دو دبرمج nemaji hewde kanko Allah subhanahu wa ta'ala molani hawta bintini kala ko ndo lenge nema dum ko iwrude makko wama bikum min ni'matin fa min Allah on hattale don inno nge mawnude do meden kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo to bintini wonde stay jarnidi do e jabani mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ara beydaydi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid alano bawe tugol meden oɗo Allah subhanahu wa ta'ala tawɗo moƴƴore meɗen moƴƴereji ɗe ganda e tirmuɗum nemaji ɗe wawata e lintude eɗen toromo kanko tabaraka wa ta'ala yurmede makko ne e kisal makko ngal yo waɗan oɗo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam eɗen dangal yimɓe suudu nelaɗo eɓen sahabaɓe tedduɓe wonduɓe oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e kala ɓen jobɓe iwtirgol ɓawo oɗo nelaɗo ha ñande wutto wutti ka haalaɗo yimɓe ɓen mbodayi waɗgol contrandion yeeso joomum maɓɓe aɗa ɓawa ɗum musidɓe tedduɓe on nani kon noon karmakoɓe meɗen ɓen hino wawla ko goto e musidɗo moɗon tawɗo mo gasa wonundeji meɗen hino ferti e fewdo ɗo e dunga e tabaraka wa taala kono haray vision ji meɗen e hadafuji meɗen fof ko gotum be isnillahi taala e nder ka ɗo diina aɗa wona andirɗen noon hankin ka yewtere to ka wonnoɗen to mbamɓe to hollitano ko musidɓe meɗen wangorɓe ka leyɗe arabuɓe woni ko hewti ka meɗen ɗo waɗana e yewtere ɗo e oɗo jemma jama on fof ko nde yewtere ari notagol kono Allah subhanahu wa taala e hoddirore makko nen tawi ñawali eɓe hewtu ɗo aray ko joni gadambugal ko kurɗo woni ko heɓɓita koɗon joni mi wiya yo wodu haray komi yewti musidɓe am ɓen ko yowdiri kon ka diina ɓay ɗum iwri ka karmo koɓɓen tawi wawata innude o haray so tawi yewtere nden nde nananaki on no faalira ɗon noon haray ko ganto gonni maɗum son yi yewtere nden haray nde yuɓɓaki na yewtere heɓɓande toɓɓerana nden nden noon ɗimmere nden ono andirɗon noon ko duɗal meɗen hay so tawina aranal ngal ko tawangal e juɗe men arane ɗen woni ngal ɗo duɗal karmo koɓe meɗen hewɓe ɓen ko ɗo ɓe iwi e ɓurɓe ɓen e mawnude e oɗo sunna lagine ka meɗen ɗo ko ɗo woni ko ɓani haray ko ɗum waɗi so tawi yewtugol ko yowdiri e diina e nde ɗo nokkore haray no meɗɗiti ɓaya townoye tun ɗengal maɗa tawɓe ɓen no jooɗi no heɗima haray heɓe ƴelliti ko wonɗa ko yewtude ɓurma haray hino mettiti kono nde tawde tawi tuwoni on tigi yamirama ko ma o ɗofto haray ñande si tawi woni ellaji no ɗon karmo ko ɓenno ɗo innetake ko goɗɗungo ko janggana kujo maɓɓe yiltugol ɗum ɗo wonta probléme ko ɗum waɗi somi jaɓi no dara yewtugol ɗo haray hino mettiti ko molana kono haray miɗo wallinora Allah subhanahu wa taala miɗo toromo yo lunginan ko hawri e welaye makko o waɗan wonon heɗiɓɓen kala ko tawi hawri sawaba e yewtere nden gollitiroɓe ɗum ɗon haray noon mi falde hiiru e muɗum seeɗa ko toɓɓere feeñude ka meɗen hannde to ɓuye meɗen wattanali yiila e kañum toɓɓere nden e yille nambara ko yowndiri e toɓɓere nden mawni kono sona jomiraɓe haqqillaji wonɓe e taskade siyakuji ɗin ɓe yaali wonde toɓɓere nden hino mawni haray no yewtere nden mi yewtinde e nokkeli ɓuyi ko ɗum waɗi so tawi woni mi heeɓi on noon occasion ka kikiɗe ɗo ko yowndiri kon e ɗum noon ko Allah subhanahu wa taala findintini o haqqillange ko yowndiri e nden noon toɓɓere enen kadi jantoɗoɗen nde ɗo gatano e nder yewtere nden fuɗɗoy to a yeeƴe harade artaali haray nawndema ko muhadara innugol ɗo haray koko ɓennata kon ko causerie wonɗen e muɗum na innugol ko prédication nde
en fof meɗen en yewta en participa e kañum yewtere nden nde tawde koko wuuruɗen ñande o ñande koko seediɗen e hakkundeji meɗen. aray noon wona andirɗon noon koko wiyete dewgal kadina meɗen ko yamirore immorde ko Allah subhanahu wa taala e immorde ko nelaɗo makko Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa taala ɓawo taggol makko ben meɗen Adama alayhi salam si yumma meɗen Hawwa alayhi salam ben meɗen Adama alayhi salam Allah subhanahu wa taala tagumo tagirimo jungo makko e simmorde mumbuldi. ɓawɗo yumma meɗen Hawwa alayhi salam o ittimo e ben meɗen Adama alayhi salam hono kanko Allah subhanahu wa taala o tabintiniri ɗum ka deftere makko. ya ayuha nnas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah subhanahu wa taala ɓawo tagi ɓeɗo ɗiɗo inni wara enen yimɓe heddiɓe fof ko e ɓeɗo e woni ko iwɗe tawi koko wiyete attanasol yani sortodirgol koko innete lasli heɓike tawi ko e ɓeɗo ɗiɗo woni ko funti. tawi noon laawi no ɗum ɗo ɗuuɗirta no wawi ɗuuɗude kono Allah subhanahu wa taala laawol gotol o wallini tawi ko ngol ɗo woni ko yarli ngol ɗon wiya dewgal. tawi e ngol ɗon laawol yimɓe ɓe hino wawi ɗuuɗude e hoore ɗuuɗugol maɓɓe ngol hana Allah subhanahu wa taala hino weltanide ko ɗum ɗon wiya dewgal. tawi noon ngol ɗo laawol ko Allah subhanahu wa taala walliningol fii honɗum sabu piiji dan aranum ɗum ko fii hiwgol diman kaako yimɓe wuuruɓe ɓen ka hoore leydi ɗo yani hara dambeji ɗin jillodiraali hara ko hina ɗum ɗo probléme ji goo yantaali toon ɓay tawi laawol wallinama ko légal ngol ɗo wawa e ɓannidirde gorkon e sonnajoom e hoore no wela Allah subhanahu wa taala ɓiɓɓe heɓoɗon e hoore ɓen noon ɓiɓɓe Allah subhanahu wa taala ino wonjidi e maɓɓe tawi ko ngol ɗon laawa wallinagol wiyete dewgal. kanko noon Allah subhanahu wa taala o yamiri en ɗum ɗo ka nder deftere makko teddunde tabaraka taala wi on وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله كلا من فضله. الآية. الله سبحانه وتعالى إني واري رسني توبي بن جنبالي ولا جنباتا إمودو يعني كلوني رسني الأيام كلوني تنسلبته يعني رسني بيدو إمودو وتنون كوي ماتشو بمودو من ولا كوي هور بمودو من تيتوني بجنبالي ولا بجنباتا إتها بره aya on ɗo wiyaali ɓiɓɓe moɗon ɓen siɗen hani taftade o aya moƴƴa musidɓe tedduɓe no annda neɗɗo simo mari maccuɗo simo mari korɗo o jogitata ko on noon e place ɓiɗɗo makko nde tawde maccuɗon e korɗo makko on ko jogitete ko place piwum makko si nambara ari tawi ma hewta e goɗɗo mo wawi weeɓutude maccuɗon e korɗon kono tawi mo wawi wiwde ɓiɓɓe makko ɓe ɓen noon hiwoto hara ɓeyɗa yan Allah subhanahu wa taala fewti e ɓen ɓe jogita tawata ko ɓen noon innete ɓurɓe jaasude ko jogila kon tawata koko foofata o inni ara ɓeeɗo ko resine itti sikke e ɓeeɗo ɓiɓɓe maɗa foti ko jiwɓe ma worɓe o inni ara ɓeeɗo so tawi woni ɓe ala goɗɗum kanko Allah subhanahu wa taala mo ƴetti garandi wonde o aldinayɓe kono angele noon neraɗo maki sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa taala no waɗɗiti piiji tati no jeeya e muɗum in haqquna ala llahi awnu salasa no jeeya e muɗum annaki o yuridu l afar Allah subhanahu wa taala no waɗɗitini e hoore makko wallugol tato e yimɓe ɓe walla catégorie ji tati e yimɓe ɓe no jeeya e maɓɓe kala resuro tawi ko faandi e desal makko ngal ko surugol hoore makko Allah subhanahu wa taala no ƴetti garanti wonde o walla e kañum jiyaro e Allah subhanahu wa taala wallu en aray ɗum ɗo ko e morde ko Allah subhanahu wa taala hollude wonde ko wiyeteɗo desal ko laawol e laawi makko aray ibnu adama o kadi fayda fii o timmo Allah subhanahu wa taala no waɗanimo ɗi ɗiɗi fodde on tigi heɓaali ɗin ɗon haray himmo ɗuyti taw neɗɗon Allah subhanahu wa taala inni o ko wajaalnahu aw wajaalna lahu nasaban wa sehra o waɗanama piiji ɗiɗi dambe e isiraɓe dambe ɗen gila on tigi ka jibinaɗon kala jibinaɗo hino mari dambe innete ko yumma makko ni ko baaɓe makko ni kono pin nder toɓɓere ɗimmere nde Allah subhanahu wa taala wi waɗani kañum ibnu adama o wawa timmude ko ñande o resi wiye ko ɓeɗo woni israɓe makko ɓen ɓen noon kadi ƴetta ngala jeɓal yumma ɓengo makko wona yumma makko baaɓe ɓengo makko wona baaɓe makko neɗɗon fi yo timmo heɓay ɓeɗo baaba goto jibinɗomo on noon kaka dambe ma o heɓa kadi ka israɓe holli on noon ko wiyeteɗo dewgal ko laawol ngol Allah subhanahu wa taala walli Allah subhanahu wa taala noon holli en ko ɗum reseten kadi ma ɗum ko njelo resete o yi fankihu ma taba lakum min annisa'i o waɗi masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu
fawahidatan aw ma malakat aymanukum al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala wi hare mi yamiri on resugol bonko tawi weli on e sonnaɓe ɗon wawi wadde ɗiɗo walla waɗon tato walla waɗon nayo kono so tawi on mulinde on nunɗata hakkude sonnaɓe kulol waton perdu motti mon ɗi janngo ha e hakke e gooto on walla ɓatten ɓe jeyirton ñaame muɗum ɓen ɓe jeyirton ñaame moɗon ɓen walla waɗon ɓen ɗon wattiɗon e sonnajo moɗon ɗum ɗo kadi holli on noon Allah subhanahu wa ta'ala en ɗo fala fankihu kama koɓe meɗen ɓen ka usulul fiqhi no wiya en al amru yaqtadi al wujub illa ida sarafahu sarifun an il wujubi ila al istihbabi wiyama tun hara rese ko yamirore morde ka Allah subhanahu wa ta'ala yamirore nden so tawi tumayi no holli wonde hunde yamirani nden ko nde wajib sina hara dalil go heɓo itta nden noon ko wonugol wajib naɓande ko nde yiɗande ɗum ɗo noon woni makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arɗi holli wonde koko wiyeteɗo dewgal ko sunna kono karno koɓɓen kaɓe senditiɗo ñawore koko wiyeteɗo dewgal ɓe adduno toon ha toɓɓe nayyi no woodi woɓɓe yimɓe ɓen tata dewgal ngal ko wajibu e dow maɓɓe no woodi woɓɓe tata ko ngal sunna e haqqe maɓɓe no woodi woɓɓe ta dewgal ngal ko ɓe yiɗana no woodi woɓɓe ta dewgal ngal ko añangal e telemma maɓɓe kono en ala natude nde ɗo ñawore nde tawde karmokoɓe meɗen ɓen no ɗo ko firta nayyi e nder yewtere nden sen inni dewgal ɓe ɗuuɗi haa ko yewtoton kono on yaafoto en wawata yewtude fof motike kadi ka ñawoje ɗo jooni no gaton yeey jooni raɓɓiɗugol gandal angal yewten nden mettiɗa on jooni aci ton hay heɗade toɓɓe kadi fet woni komi andintinta seeɗa tawi sen inni dewgal ɗo sartiji dewgal gaale dewgal wano jooni si tawi dewgal ngal fumama kon ɗum haqqeji worɓen e dow roɓɓen e dow woɗɓen kon ɗum woni ko haqqeji koɓe haɗi si yahama tawi fottaka kon ɗum woni ñawore cergal tawi woni ko gorkon jonnitata tawi woni ko sonnajo on koyneten kon ala hol o ko ɓoyaka kon ɗum dewlede arminade so inni wowlay ɗum ɗo fof en neɓay ɗo ara en gaynade ko ɗum waɗi e nder toɓɓere wiyeten nden dewgal so suɓiɗe ɗo tati aɗa ɗum ɗum wollangol en kon ɗum woni nafoore koko wiyete dewgal ɗin mun ɗum andingol en enen ɓe ɗo sukaɓe taw ɓe fandike jombugol ko hombo jombete e kam mun ɗum enen ɓe ɗo waliyaɓe marɓe jiwɓe ko honno gerdeten haara en nanngota ko e ɓeɗo jiwɓe meɗen ka telemma dewgal ɗo yani ko honno hokketen ɓeɗo hara Allah subhanahu wa ta'ala en heɓaki ka makko en heññitora yewtere meɗen nden e ɗeɗo toɓɓe tati wono wirɗen noon koko wiyeteɗo dewgal no tabiti wonde koye sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on andirɗen noon ñande ko ɓe inni o yimɓe tato yimɓene warta yumma meɗen aishata radiallahu anha wa ardaha ɓe landi yumma meɗen aicha wonde ene ko honno woniri dewal nelaɗo ngal yumma meɗen aicha sikaniɓe wonde ara e nelaɗo ko ne ñalɗigo ara haray ɓe hoori ñalɗigo ara haray ɓe ñaama jemman feccere go haray ɓe ɗaani feccere go haray ɓe rewa Allah subhanahu wa ta'ala kenen go haray ɓe wontidi e sonnaɓe maɓɓe ɓe ɓe meɗiɗi ya wayti was tawi ɓe fammini golle nelaɗo ɗen ɓen ene ɓe wawi ekkodirde ƴettude hoore meɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yafanike mo aɗiɗi e sakkiɗiɗi e gonɗi makko en wawata ekkude hoore meɗen e oɗo nelaɗo tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam way par ce que annini ko ɓe nelaɗo gollayno ko o yangini min mi ƴettiɗo ha haadi e yeeso moɗon ɗo mbimiɗo wuuri ñallal ngal mi ñamata yani mi hoore mbimiɗo wuuri ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko saati o yayni min mi ƴettani on garanti jemma on mi ɗanotako jemma on hoore miɗo rewde Allah o yayni min mi ƴetti garanti mi woɗɗita ko sonnaɓe mi jombata aɗa golle o ko dewal Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo ɓay hewtoyi yumma mene hay to billanimo nder o yewtere nelaɗo ara ino tikki yeeso maɓɓe ino sanji ɓe ñaaray woɓɓe moɗo wi ɗum ɗo e ɗum ɗo ka raɓɓindingol kañum yewtere nde nde juuti seeɗa wawaray min miɗo ñaama miɗo hoora miɗo ɗano e jemmon miɗo juulana Allah subhanahu wa ta'ala feccere goo haray miɗo resa sonnaɓɓe faman ragiba an sunnati fa laysa minni kala noon añuɗo ngol ɗo laawol an ko laawol an ngol ni kala añuɗo ngol ɗo haray o jeeyaka hen holli on noon kala tourniɗo e ɗiɗo piiji tawi woni haaju makko ala e ɗiɗo ay ko ɗum e jeeyaka e moƴƴu nelaɗo en sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ɓe hettini ɓe yamiri moƴƴartingal ɗo dewgal ɓe wuuri nafooriji dewgal e hadis maɓɓe nelaɗo fewti ɓe ɗo sukaɓe nelaɗo maki ya machara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yastati'
wa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wono yo dental sukaaɓe kala e moɗon heɓuɗo feere desal haray yo res nde tawde resugol ngol ko ɗum noon ɓurata wallude neɗɗon e hippugol gite makko de ko ɗum noon ɓurata wallude neɗɗon e reenugol hoore makko e yanugol ko Allah subhanahu wa taala harmini ko tawi noon woni feere baa on heɓaaki haray miɗo yamira on onon dental sukaaɓe yo on hooru nde tawde korka kam ɗuytey sahawon e ɓanndu neɗɗo haray ɗum ɗo ko yamirore fewtunde e meɗen kala e meɗen heɓuɗo feere baa eno haani notaade noddaandu nelaaɗo on ko nelaaɗo maatiɗo e yaa nde tawde har fuya on ko linnidaayi ɗo ko sukaaɓe fof nelda kala heɓuɗo feere dewgal haray mo haani resude oɗo ɗon mbaawa boyi faamaali woɓɓe no haqqito tuma ɓe darni tuma ɓe heɓi place tawaɗa garanti heɓike si ɓe jomba laa to siɓɓe tedduɓe wallahi wonaa lisinaa fayre o yaaɗo ɓaa on karmo ko hoɓɓen ko ɓuri donnude kon e ko karmo ko hoɓɓen wii kon heɓugol feere ko financete kon haa jomba jonnaat nde tawde haqqe arsike janngoojo on ko Allah subhanahu wa taala woni ko jogiti Allah subhanahu wa taala ko tagi kon fof arsike muɗum ko kanko fawi aray neɗɗon tawi heɓii feereeji dewgal ngal o heɓii ko sonnaajo on naata innetaake ɗo ma o heɓa dépense makko ɗo lewru ma ɗum yitaane ma o heɓa garanti lew ma o darna ka wonee koyo heɓan mo tuntu ko wiyetee ɗo albaa fereeji dewgal ɗin tigi timmi haray hino haanani kañum suka on ma ɗum ko sunna e haqqe suka on nde o jombata tawi mo hulani hoore makko nde o yanata e bonew woni haray waajibu e dow makko nde o jombata ɗum ɗo ko noddaano ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi denndangal sukaaɓe yamiri ɓe ɗum ɗo holli ɓe nafooreeji ko heɓoto e ɗum ɗo surtout noon fewno meɗen hannde ka fewndiden e ndi leydi meɗen ɗo haray noon nelaaɗo kadi maaki sallllahu alayhi wa sallam ka hollugol en haa jooni musidɓe tedduɓe wonde koko wiyetee dewgal ko key e moolanaaɗo nelaaɗo on anndi ibnu adama on hino mawa e yiɗugol koko wiyetee dakam sen ndaari Allah subhanahu wa taala nde o taguno yiite ngen o inno imminno malaykaajo e malaykaaɓe makko no waawi wonde Jibril walla goɗɗo o inni malaykaajo yo yendaaro e ngee yiite nge o tagi malaykaajo ƴeewoyi yiite ngen o ari o inni o inni ɓey jiyaaɓe ɓe taguɗaa ɗo kala wolanaaɗo fi ngee ɗo yiite ko pelle to naattaañi hakke ko tawi yiite ngen no ooyi tago e aljanna o moƴƴini mo haa o moƴƴi o ndi ndaaro e aljanna hara wolanaani o yo ndaaro e aljanna o inni joomi am kala e jiyaat ma ɓen wolanaaɗo fii oɗo aljanna ko pelle to faɗataa Allah subhanahu wa taala ƴetti faaleeji wonɗin ibnu adama o hoyri yiite nge o ƴetti ko metta wonkin ibnu adama o hoyri aljanna o nelaaɗo maa kane ɗum e hadis hujibatu nnaru bishahawati wa hujibati ljannatu bimada bilmakarihi wonde aljanna ngo hoyrama tuuyoji wonki koko wiyete yiɗi jahannama ngi hoyrama ko wonkinkin ani ko ɓaaw ɗum no ngoyni kañum malaykaajo yo yi ndaaro e yiite nge malaykaajo ngari tawi ndaari nge ɗo yiite nge hulɓini kono ndaari ɗi faaleeji wonki anndi ittir ibnu adama ko yiɗi iwtirgol ɓaawa faale wonkin makko ki aɗa inni Allah subhanahu wa taala mi huli ɓe tagataa ɓen fof to taw ko ɗo ɓe weerata sabu jokkugol faale wonkin muɗum o inni yi ndaaroya ka aljanna o yo ndaaro ka aljanna tawi aljanna on no cuuɗi hino pari hino laɓa kono ndaari tawi aljanna on ko wiyraa ko mettata wonkin ibnu adama o inni joomi am mi huli to tawɓe tagataa ɓen fof ara hara e gooto heɓoytaa ɗo sabi fof maɓɓe ɓe faɗa e aljanna sabu ibnu adama on no añi ko tawi ko wonkin muɗum kino añi ta Allah subhanahu wa taala tabindini ka Qur'an no woodi jogitiiɓe mbeleɗe maɓɓe ɗe reweteeɗo afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu woɓɓe ko ɗum jogitii reweteeɗo nelaaɗo ndaari ɗon ɗo nelaaɗo tawi kadi ma waɗana en koko wiyeten jouissance ka aduna ɗo weli foti nelaaɗo tabintini ɗum ɗo heɓugol ɗum ɗo ko heɓoto ko e dewgal
nelaɗo maki addunia mataun wa khayru mataiha almar'atu salih nelaɗo maki koko wiyete dakamme koko wiyete weli fotina e aduna on kono ɗum ɗon ko tabiti tigi tigi e koko wiyete dewgal Allah subhanahu wa ta'ala ɗi neɗɗon debbo moƴƴo Allah subhanahu noon holli e gonɗum musidɓe tedduɓe koko wiyete ɗo dewgal e mi ɗore immorega Allah subhanahu wa ta'ala ndo ko yoga e toɓɓere aranene nen toɓɓere ɗimmenen natanen ɗin ɗon joni enen sukaɓɓen en noddama mi tañƴini ko woɗani gonɗinɗo so noddama innama kana qawla almuminina ida duu ila allahi wa rasulihi an yaqulu mada samina wa atana joni nan nelaɗon ɗo noddi e ya ma'shara shabab en jaɓi en notike joni noon so tawi wiyama en resu est ce que ko wonɗo o resete nelaɗon acciralen ɗum ɗon nelaɗon holli en sonnajon no resire sabu piiji boyi kono nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam suɓani laawol e ɗinɗon laayengol jokketen hara en heɓata nambara e nder dewgal meɗen e ɗaɗo ko wiyete dewgal no mayi e hoore piiji ɗiɗi si ɗin ɗiɗi wiye dewgal ngal hara on tijo hanno hara ko wingal kon dewgal heɓaaki wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala mada baynakum wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ɗiɗi ɗi si wiye dewgal hara dewgal ngal wiyetake dewgal musidɓe teddu mawaddatan wa rahma ko ɗiɗi ɗi woni e dewgal ɗinoyo ɗiɗo ɗiɗi tabutu an suka notiɗon nelaɗon ko ma iwtira laawol ngol nelaɗo holluma ngol fiya hewɗi ɗiɗi e dewgal maɗa nelaɗo maɗa nen sallllahu alayhi wa sallam tunkahu lmar'atu li arba'in wa li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha kono nelaɗo maki fadfar bi dhati ddin taribat yadak nelaɗo maki sannajo hino resire gotele piiji nayyi o ɓeyna ɗo kat toña ɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ara nelaɗo hino dandi koɓe wi ɓena nelaɗo inni goɗɗo no wawi resirde sonnajo piiji nayyi ko imma jawdi makko ni imma ɗum ɗo la nelaɗo yewtaɗo ko sonnajo ko goɗɗo resirta ko sonnajo e hoore leydi ndi fof ko e ɗiɗo piiji nayyi ko imma resirimo ɓayimo laɓa walla ɓayimo mari jawdi walla ɓay ko kaari dewdi ɓen makko walla ɓay ko jomiraɗo din ko ɗi nayyi goɗɗo resirte kono noon nelaɗo inni e ɗiɗo nayyi fo haray ko fadfar bi dhati ddin ndaren ɗo yewtere nelaɗo ne heɓten ha famen hadis nelaɗo ma kalini fahtar bi dhati ddin suɓo jooma dina la nelaɗo ko maki ko fawfar so innama wafar ko malal ko polgal ko ɗum wiyete wafar nelaɗo maki eto ha malireɗa neɗɗo jooma dina sa heeɗi on ɗon aray tati gattiyata nelaɗo innali ay suɓo oɗo ko fawfar nde tawde so tawi tuma hawri e jooma dina o hara heeɓi koko wiyete a wafar a heeɓi polgal a heeɓi malal sa waɗi ɗum ɗon nelaɗo maki aray ka maɗa barke sallllahu alayhi wa sallam golle honno musidɓe tedde ɓe enen sukaɓe fandide jombugo heno laawol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o weetinani en ngol ko so tawi noon a ƴetti oɗo jooma dina heɓa o dakamme wino mo wino ɗen nanen ka hadis wonde ko almar'atu saliha on ko e oɗo jooma dina to dawde ɗiɗo piiji nayyi kala ko isirtamo hiɗa wawi mo añoyde sa añoyimo tumma waddata on iwi ka dewgal hannde kadi koko wiyete haray mata on haray kadi yalti e dewgal ngal sa jumbi noon oɗo jooma dina ko wiyete mawaddatal wa rahma ɗum ɗo tabita e hakkudeji moɗon bi idnillahi taala nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ɓe sifani en tode seeɗa ko homboni waɗa e sonnajo maɓɓe almaratu saliha allati ida nazarta ilayha mada sarratka wa ida amartaha ataat wa ida ghibta anha hafizat nafsaha wa malak aw kama qala alayhi salatu wassalam nelaɗo maki comme woni sonnajo moƴƴo o comme tata ndaara mo ɗum weltoɗa tawi enen ani famude nelaɗo no firtani en ɗo oɗa ma ko maɓɓe neɗɗo so tawi tun ka neɗɗo diina wiwɗo noto to Allah e nelaɗo makko tawi ko ɗum ɗon notiɗa si a jomboyi ɗo goɗɗo ari e yiɗano mo diina ndarta mo weltoɗa pelle tuma yiɗamo watik kay so ariɗo a neɗɗo diina bambanɗo diina a ari a tawi sonnajo maɗa no dari ka e yaasi ko tandajo waɗa hay tiggare ko pelle ta weltoɗa sa weltanaki mo koko wiyete mawadda on ara iraɗama ko si mawadda on heɓike ɗum ɗo woni hakkudeji moɗon ha o wowtodiri ɓiɓɓe heɓoyke ko mawadda tan o yahata ɗon ara joni o nawi ko joni hannde kadi haray hay joni no gada watti wolde konnguɗi mettuɗi seeɗa kono andi toon mbiɓe ɓen joni rahma on arab
watto e hoore ɗon ɗon kono si mawadda tan e bagare rahman aratila laawol kisal ko laawol peewol. a ndaari mo weltoɗa so tawi ɗum ka neɗɗo hiranno diina ko so tawi ko neɗɗo diina nelaɗo maage a ndaara mo tu weltoɗa so a yamirima o ɗoftoma ɗum ko somo anndi ka hombo place maɗa on ka diina so a wirnike o reena hoore makko o reena jawle ɗe accuɗaare nge ɗiɗɗe ɓe accuɗaɓe ɗum kadi ko siko neɗɗo diina ga on de so a wirnike o ndaara woni goɗɗo mo yi ko ɓurannoma o yawa boni ɗo on ɗon ɓiɓɓe maɗa ɓen o accitira ɓe no faalira hay noon si yoɗum ɗo ko wawa huɓuɗe ko ma jaɓa ko ko nelaɗo maki ɗo ya eto ha malireɗa ɗum ɗo neɗɗo jomiraɗo diina ɓaya heeɓi ɗum ɗo aɗa ko ɗoni malore nen timmi ka maɗa haɗa ko ɗo woni ko jombete musidɓe tedduɓe aɗa noon ardiɓe meɗen moƴƴuɓe peccinoɓe ɓen ɓe wattanno yilay ɗum ɗo ko moolana ɓe darano goɗɗum ngo ko ɓe dareno debbo eski diina no ton so ɓe pelliti diina no ton haray ɓe jombi ɓe pelliti diina ala ton haray ɓe wallini sen laari wono Umar bun al-Khattab radiyallahu anhu wono waɗi noon Umar waɗeno rafle jemma ñande goo luttimo haylo jemma Umar a jayni ñande ka gangunal o waaji yimɓe ɓen tawi ko wiyete riche wono peeñiri ka meɗen ɗo ni hannde walla hewtano ni ɗum no peeñuno ka makko Umar jeyno tikki ɓayni arane peeñi meɗen koko wiyete ɗo riche jillidirgol ñameteji ɗi jeydanone kono jillugol ndiyan e kotan ma ɗum koyna ɗum ɗon kono andirɗen noon hannde ñameteji meɗen fof no jilla ga waɗi ɗum feeñi haray noon anndite de nelaaɗo maki man rassana fa laysa minna o yewti sifa mbayana haa o gayni ñande jemmo yimɓe waɗa rafolo waɗa ko takko subaka kono so nanino no woolede tawde kanko laamino julɓe ɓen o heɗotono o annda piyo anndu ellaji makko ɗin o kuurida piyo anndu ko hombo tooñi e laamateri makko ndi makko hombo tooña sabu makko e laamateri makko ndin o itta tooñe ɗen min e maɗa sellanta en ka aren daroɗen e finetere goɗɗo heɗoɗen kaɓe yewtata nder ton so tawɗen alfinaka ɗum kono nden ñande tawi responsabilité julɓe ɓen fof koye juuɗe Umar wonno Umar si arino tawino yimɓe o nani sowto o falli o e nder suudu o heɗotono a anda kon ɗum ɓe yewtata o heeɗi ko ɓenno yewta ko gonanoyo sonnaji on mi wiya ɓiɗɗo muɗum jiyo on ihliti allabana bil ma jillinir ndiyan nange kosan nangoy oyni enen o Umar bin al-Khattab hatno ɗum ndiyantin ka ganguɗa ani ko min ma fof jilli yan kadi immo jilla eni he nene ooy on ɗo kono Umar sutaki en sonnajo wooli konngol gotol ngol taari ko mani tani kañum sonnajo oy nin kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana si woni ton Umar sutaki en haray jeyɗo Umar on no suti Umar hani ngol ɗo konngol o yahoy o ndaari yiiɗo moƴƴere ko ɗeniraɗo inno yorete tawi ɗum ɗo hewtinta sima e ɓiɗɗo makko goo o yewti ɗon no ine la faala ɓengo eni oyne are mbiɗa anndi jokaari ko peeɗa yaw ƴamoyamo o ƴamoy on ɗon o jobbi nene ɓiɗɗo moƴƴo ko ɗon ɓiɗɗo moƴƴo tañƴina hino heeɓi qur'an on no yewten al ardu tayibu yahruju nabatuhu bi idnillah walladi habusa la yahruju illa nakida leydi sene laaɓi ɓuri ɗin metta emminde gas oɗo so tawi leydi ndi woni engrais fof sala e muɗum ñolu fof sala e muɗum ko pellet ko keldi heɓa ɗum ko kara han neɗɗo ne sa ɗaɓɓi debbo diina ko haasi kon heɓa ɓiɓɓe darantoɓe diina kono ya jom ɓoyɗo bande ɓoya ɓiɗɗo diina ko kara hande kono noon Allah subahanahu wa taala no hattane e dow kala hunde ko haasi kon tawi a ɗaɓɓi nene kelluɗo a heɓa ɓiɓɓe kelluɓe oɗo sonnajo jombaɗo tawɗo no fali ɗo jillidirgol ɓiɗɗo ɗon jombi o heɓoyi ɓiɗɗo jiwo on jiwo jomba kon ɗon heɓoyi o wiyeteɗo omo ɓennata al khalifatul khamis Umar bin Abdul Aziz tawi oɗo sonnajo winoɗo ɗum ɗo ko on wonnoyi pati makko ko ɗum waɗi nelaɗo wasi e enen sukaɓe hine hani mantade ɗum ɗo ara e yeggitade nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam yewtande en hana yeggutude nde ɗerre nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ihbaru li nutatikum fa inna al irqa dassas nelaɗo maki suɓe nene ɓiɓɓe moɗon ɓen andon ɗaɗongol ngol laye yani so tawi tum woni a jombiɗo goɗɗo heɓuto ɓiɗɗo go artowo eɓe famille jumma makko a heɓay ɗum e ɓiɓɓe maɗa ɓe si tawi noon ko yawɗa jombuɗa ɗon ɓe fof maɓɓe ko amoɓe
tanjina ko ibra bi tamo yo ga ikhtaru linutarikum fa innal irqadasa ndare ko mo ko duwai karmo ko be nginni hakke bitte mara be anne an suka ino watti ma ara jombure yumma mabbe mo woli dum karmo ko don ngaldu hakke bi gambe mi jombara yumma mabbe ay be jibinaka wayni woni inde suban tunabe nene mo ara nene ma ko yaldi to tinju hara uddina yore ayeto ira nene tay ko bandi yalda gi mene ko nene kaari joni o waɗiri ni biɓe maɓe hay tawi woni goɗɗum ɓe mala ko ɓe banta hoore ara a yeeɓi haqqe maɓɓe ane maɓɓe ñaawide e yeeso allahu subhanahu wa taala ko haqqe ɓiɓɓe maɓe noon hana yeeɓude ɓe ɗo koya suɓa no ɓe nene mo ɓe anndi e muɗum hana yeeɓude ɗum ɗo ko hoolare moolanande ni mi tañƴini tun mono faala leymun ne ko leymun ne wi o awata ka ko mono faala banana awa banana wi kono goɗɗo awata banana o tañƴino soñugol lemun ne mi tañƴini ka ma soñugol ngawri ma tettugol lemun ne neɗɗo tawi ɗo ayi neɗɗo a yirani mo dina hay e hunde ayni ko a jombon ɗon heɓane hunjiɓe qouran ma ɗum e fottoye goɗɗo ka ba a yi goɗɗo ko motoɗo men ko heɓane imamujo wallati tawi ko almamijo fa allah koye taññinoɗaɓe ɗum ɗon ɓen ɗaɓɓirta ka koko soñuɗa kon ɗuni ko hettata aljazau min jinsil amal ghaliban hare noon ɗum ɗo ko toɓɓere ni nehande wattande ilay muɗum tawi tun ɗen faala ɓiɓɓe kelɗuɓe ko ma ettoɗen ha ndaren nene maɓɓe ko hommo te wattanal ilay nde ɗo toɓɓere yiiɗi haqqe ɓiɓɓe meɗen ɓen en ñawide maɓɓe yeeso allahu subhanahu wa taala kono nde ɗo toɓɓere waɗa wori noon ko sukaɓe janngoɓe alhamdulillahi dina kan no yiɗa nde ɗo toɓɓere yiɗo haydi seeɗa dini toɓɓere ɗimmere nden ko ɗum waɗi ko ɗon yanñatuɗen seeɗa toɓɓere aranere nde wo ɗimmere nde wo ko ɓeeɗo worɓe fewti suka an e jombay hino laawol ngol nelaaɗo wallinammago joni noon tawi woni areti a jokkingol ɗo laawol allah subahanahu wa taala waɗi e jeɓal maɗa ɓiɓɓe jiwɓe e nder ɗum ɗon ɓiɓɓe jiwɓe nakkamɓe woni ko ɗaɓɓata ko resa ɓe allah subhanahu wa taala ko wali waɗani kañum sonnajo nde tawde fewjatati hoore makko an waliyajon noon islam on kan no landima e goɗɗum e télé mawɗo e jiwota heɓo nanngal ka makko nde tawde nelan maki sallllahu alayhi wa sallam mo ɓeyni e ɓeeɗo jiwɓe ɗiɗo walla tato o neyi ɓeeɗo leydi islam o hokkiɓe dewgal ngal ɓe hannde e muɗum ɓe wonanaymo heeɗo naatayi wallahi ko moƴƴere molnade ni kono ɓuri e meɗen wattilo ɓe jiwɓe ɓen encadre ɓe fo muɗum waɗaɗi fo e muɗum ha hewta ka dewgal o ɓe bonna ko ɓe mahuno kon fof hare noon nanen ko qouran on wi qouran on no holli en no woodi woɓɓe wakketake de ɓen qouran on no wi wala tunkihul mushrikina hatta yuminu wala abdul muminun hayrun min mushrik woto on resi innaka ɗo onon son naɗɗen woton jaɓude saw ka ɓe ndaari aya on ka ɗum e fiworɓe ngo wala honno ko wala tankihul mushrikat woton resu onon worɓe ɓe kono kadi ɓen nda wiyaali onon kadi woton resu ma ɗum woton jaɓude saw ko wala tunkihu holli kamɓe na kamɓe gollata golle ɗen ko ɓe gollanteɓe ko waliyaɓe ɓe mari onon waliyaɓe woton resin kañum son naɗɗen wala tunkihul mushrikat hatta wala tunkihul mushrikina hatta yuminu woto resi sonnaɗe moɗon ɓe worɓe sirkoɓe haɓe gumɗina e yettoɗon ɓe okko maccuɗo mo ala goɗɗum mo yiraka hay e hunde ɗum ɓuuri en moƴƴande ɗo ƴettude o okkon sirkowo haysi jawdi makko e ngari makko hawni ɓe ndaari alhaali meɗen hannde ndawino yurmi neɗɗo diina o hannde ko diininori diina makko kanko kelti wo ko kelti so yaltiɗi e jooɗo tawi nama goɗɗo hay si tawi ko fi sabilillahi o woori tawi ko yaasi o woni on ɗum taññinorama goɗɗum tawi o yaltiɗi e wiijo ta haala sorot hillana ɗum janna ɗen aya ɗo goɗɗo naara jaɓugol ɗo hannde ko tefete ko ɓuti ko jeli jeli o mari ma ɗum ko on to gollata ko honno golle o jokki landetake matti on o juula wallahi musidɓe tedduɓe alhaali meɗen on ko holli tawi ndaari sari allah subahanahu wa taala o fiyate molanaɓe no wooɗo e ñande daroyɗe yeeso allah subhanahu wa taala ñande ɓeni yawma tubila sarair fama lahu min quwwatin wala nas ñande gunɗoji feeñi musidɓe tedduɓe pelleti no woodi ɓuy ɓannidiraɓe ɗa ko zina
tawde ko yimɓe ɓen jooɗi ka joolirde moƴƴini zina o mi jannduɗa ko sartiji dewgal ngi fof kono yaafoɗo mi ñomita gooto koko ɓe ñiɗo alkafa karmo ko tenini ko shartun min shuruti sihhati nikahi si tawi wala toon dewgal ngal sellata kafa e yerondirgol jombindiroɓe karmo koɓe goo yaññi ɗum ɗo min ni joni tawɗo ko farala tooni woni kono hakkille ɗo no annda gurdal nan ɗo e toon no tirti ngala ɓeeɗo jiyo maɓɓe on ko ɓira tuwti tirgol kooƴe yondere ɓe o ñaama e tewlaaɓiji ɗiɗi min no gasa tew mi ñaamiri ɗum o juldere ɓeyni min e o min yerondira somi jomboyoɓe mi addimo mi naɗimo tawi mi wawata respectude ɗin condition ji ko min créé probléme on ka min yerondira o ɓeyni ara e dewgal ngal sellata hakkunde am kono kama ko ɓe wona ibnul qayyum al jawzi o kaskati ɗum ɗo fof wayni kafa alkafa innama yutabaru fi ddini faqat wonde kafa ko ka dina taskete min ɗo komi juulo waktuji ɗin joyi irsala nde oɗa ha hande o tuggata tine ka leydi ɓe o juulugol nahaji makko min ñam ɗon mi yerondira kalmo koɓɓen fof no fottani ɗum ɗo juurɗo ƴetta to sellataka o ƴette o jotni mo juulata tawde mo juulata o giɗɗamo ko ñaayamo ko keefe ɓuye meɗen noon no humde hande dewle hakkunde ɓe ɗo joma ɗon ko juulowo ko reeniɗo oɗa rinayi extérieur sefetake mo juula jetta dewgal ngal ɓe huno hakkundeji ɓeɗo ɗiɗo wallahi ko zina moƴƴinana dewgal so ɓe yerodira ɗum ka diina sellataka ƴette debbo juulowo timniɗo e diina jonna neɗɗo mo juulata ɓen ɗon ɗiɗo naaɓe yerodirɓe Allah subhanahu wa taala no yewten ka Qur'an ja at-tayyibatu lit-tayyibun wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithun min jillindiraɗen ɗum ɗo azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan Allah subhanahu wa taala ko peeruji ɗin waɗi ala yo ɓe aka kitoɗa wayno hurrima zalika ala man kono muɓɓinini tawi noon enen e ƴetti ɗum ɗo en fuufidiri neɗɗo mo juulata e jombo juulowo heewi koyya aminane kafe tusaɓe meɗen Mouhamadou Soleil e yewte ɓeyni woɓe seedike dewgal ɓe ari ɗon humalngol suka dewgal ka juulirde musidɓe tedduɓe ɓe jooɗi ɗon fi humugol dewgal ngal waɗu toon heewi maɓɓe yalti salligagol suka humante ɗon dewgal ngal ɓe yalti ka ɓaawa fuurɗo dari ɓe gayni julde ɓe naati dewgal ngal duwa na dewgal ɗon ɓe tawde charte o manque e hunde ila fogiɗa charte on ɗum woni piyeso ɗon fogiɗal mashrut charte o watama ko sartana ko o watama ara noon ɗo ko responsabilité molanaɗo enen ɓe ɗo halfinaɓe ɓe ɗo jiwɓe eɗen hani darade e oɗo place meɗen kono mo daari alhaali meɗen hannde tawi ino yurum mbuye meɗen weltitike nde ɗo toɓɓere miltindare nden famti yimɓe ɓen joni tayandaari alhaali meɗen enen julɓe ɓen a wiya yurmede ala ma yurmede nden lanni tawi ɗo gorko mawɗo marɓe rewɓe ɗiɗo rewɓe tato mari juuɓe ɓe duuɓinoga e joyi ka galle makko haaji makko ala ɓeɗo si boni nanawa responsable pellet ɓe tawa koɓe nangoy ha waɗangede ko walla an hiɗa anndi ko on ɗum wonnonoɗa ko ɗum Allah subahanahu wa taala waɗi hakkunde gorko e sonnajo a yiɗi ɓeɗo juuɓe ɓe hellibama haray no waɗɗima nde immotoɗa ɗaɓɓa ko jonga ɓeɗo surtout e alhaali mo fewnden on ɗo sa ndaari atawi koko waɗɗi fi on noon tawi waaliɓe kamɓe ɓe ɗaɓɓana e hoore maɓɓe musidɓe tedduɓe heeɓi probléme molnaɗo ɗum waɗi so tawi mi ƴetti nde ɗo yewtere ka université ko min janggata toon eɗe yiya ngalawuji hulɓiniɗi ay sonnaɓe marɓe 22 ans 23 ans woɓɓe ne ha 28 tan no jangga ɗon e jombaka woɓɓe no reeni e nder ɗum ɗon kono ɓen reeni ɓe ñanduɓe wo ka waɓita heɓe nawni docteur ɓen kon ɗum innata ɓe ko ɓuri kon e ɗuɗuɗe ko ɓe innata lekki matin ko gorko yani koye ɗaɓɓu gorko naya jomɓe ɗe koye ɗaɓɓu gorko ɓe wonde e yimɓe ɗum ɗon ɓe wonde e oɗo alhaali ɓe bitti ɓe reeni hoore maɓɓe tawata ala neɗɗo ɗariɗo ɓe ɗo mawɓe maɓɓe ɓen no wondi e maɓɓe eɓe wontide ɓennguli maɓɓe ɗi eɓe naatide ɓe yaltira kono haqqille maɓɓe yahaali ko wonnolan kon muusude armi jombude yumma oɗo ko ɗum woni muusude oɗo nini yomi wallumo yo e annde makko nde man lam yahtanma bi amri lmuslimina fa maga fa laysa minhum si aninalma ko soñji julɓe ɓe ko pelleta jeyatema takkoɗen alhaaliji meɗen musidɓe tedduɓe ɓe jele meɗen mari jiwɓe ɗo hara hannde ɓe yawti duuɓinoɓe karmo koɓɓen ka bindi
ɗum sen ndaari en tawi ko hanki yimɓe ɓe alhaali maɓɓe no woodi kono ka bindi ɗaɓɓangol ɓiɗɗo muɗum joyi hellifaaɗo en anndi piiji damnoto joyi ko ɓuri kon e sellude hawjarande ɓe ɓe morde cheytan na piiji joyi mbiɗa leydi yewtere nden ka wenni datte no wiya alistihdad le omin mi aati yewtere nden no toon no jeeya e muɗum debbo jiyo to hellifaama tun koye hokkitire ɗum ɗon hawjugol ngol ɗon jeyaaka e seytane ko sunna jeyaɗum e sunnaji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nelaaɗo maako noon ɗum sallllahu alayhi wa sallam fa aleykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa arrachidin ko sunna jeyaɗum e sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawni jooma o hellifaama yaltugol ƴaqqanoma koye jombamo Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu mi taññini o waɗino ɗum ka ɓiɗɗo makko Hafsa nde moodi Hafsa o feƴƴinno Umar anndi wonde he oɗo mo haani wontudude e moodi makko Umar yimino wañalngol mo gorko ndaari e moƴƴuɓɓe ɓay so tawi jooma on hellifaama tawa weeɓi dal mo e moƴƴuɓɓen no gasa jooni neɗɗo ari e jooni tawa wawata salade tawa on ɗon na on faalanoɗa o immi o yalti o yeewa yiidoye Aboubacry haray de Hafsa no to mbiɗo faalama mo hokkama ko on ɗum yiwɗa Aboubacry jabaati o yeewa yiidoye Ousmane o yewti Ousmane yewtere wotere Ousmane jabaati o tikki fi won ɗum hoolare nde Allah subahanahu wa taala defi mo nden mo hulito nde yeeɗo e yimɓe ɓe o taññinnoɓe ƴittanaymo annden en ittali annen ko maaɓi nebaali seeɗa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴami e Hafsa Omar e Ousmane immo yari ka e Aboubacry e Ousmane immo yari ka Omar ɓeyni Omar no gasa ko wolanɗamen ko min jaɓaki maraya tikki oyno pellet oyno ko ɓay men nanino nelaaɗo no walati makko ko ɗum haadi men yolli kono holli on no mo weeɓitiji o makko ɗum ko sunna jeyaɗum e sunnaji nelaaɗo jela e meɗen waɗi hara musidɓe tedduɓe eɗen yawi ɗo probléme ji ɗi famɗa kammo goɓɓen no wiya surtout ka loa si mangore woni dow ma dimɗere woni dow leggal ngal dimɗere nden ɓenndi ko nde sakkitorto ko yanugol ka leydi si nde ittaka ka si woni noon woni kadi henndu moolanandu hino wifude hay ɗo ene ɓenndude no haasi ka ndeyan annda son paami yewtere nde sonnajo ma on hellifaama tawi ko Allah subahanahu wa taala waɗi ko nge makko wawi mo ittande ɗum ɗo wo ko gorko yimɓe ɓe no firti ka faaleji no woodi woɓɓe si yewtaniɓe tango koɓe heeɓi laawol dagingol ngol ma ɓe hey ka harmiɗo si woni o wawi muññade haa ɗon alhamdulillah tawi woni o wawali muññade haa ɗon o wonoyi ɗon tawi woni hay henndu ala wifude o sakkitoray ɗo o pellet si woni noon joni ceneli no wifude ɗum noon nin cenelande ndaren ɗo hannde ko njelo wawi hunditade ɓiɗɗo muɗum je hannde ɗo etta ɗo pay kum 700 fayre ko ganda koni zina heewi komin nanguiɗi jiɗo e tawi koye tata koye heɓali 4 hay e goto e makko yarano waɗi zina joni noon si woni on tigi hellifama e hoore guite makko ɗen no punni ɗum ɗo ñande o ñande partout ko yaari moyde ɗum ɗo wonde ko ɗum ɗon woni mone courant lekkita o gon o pellet ala si tawi noon an a annditi battira yo ɗum mari joni moyen a jombi goto a tawi a on ɗon joni tigi tigi on ko woni kon e maɗa oɗo tun gaynata aɗa ɓoyiɗimo aɗa ɓoyitanmo aɗa ɓoyinayako a wonde jiyogoɗo ma ɗum ɓiɗɗo ma suka a wonde on ɗon ɗo a anndi tanali oɗo ñande oɗo goni woyi o waɗi ko ɓe maɗa pellet iɗon haldide ida tawa hara tawi heeɓi ɓeɗo jiwɓe en anndu ko hoolare wa abdoul amanati ila ahlihi eɗoɗen ha totten koolaje ɗen e jommaje tawi en etaki ti ɓeɗo jiwɓe meɗen ko wallahi ɓe namba e yeeso Allah subhanahu wa taala musidɗo meɗen goto nanda tawi yalti ka nder juulirde nane tagi tan no cikki e makko ko wallahi musidɗon ko menen wonno ka université farani mi hutaki kam mi musidɗo kono wiilan Conakry ɗo jiyo marko wono 27 o ari o innimo omo jooɗi nden ñande o maati o ari o innimo ko wallahi miɗo wondinini e tuuyo oɗo momi wondi ɗo mi muññiki haa waɗo kono ko pellet mi heɓali ka dagi ɗon nini ko pellet mi waɗa dina wani kono pellet komi woni ɗo nini mi wawata heewi ka université toon nini ɗon musidɓe ɓe mbuyi sukaɓe mbuyi so heeɓi probléme
oppen pewtune lan landa inna landa ɗum kono no heewi nanggude mi heɓata ɓen fof ɓuri mangi ɗuɗude e dele makkukaɓe honno goɗɗo heppirta ɗiɗi kalma wonno ɗo woɓɓe ɓen hakke ko tawi ɓe heewi diina maɓɓe kam ɓe watti hoorde ñande o ñande ha woɓɓe ƴetti décision yalta ha ɗappa heɓoya fijo heɓoy ko jombira jomba kono tigi tigi on ɓe wawata e muññade hande kadi hora a yiya tigi tigi o yewta on tigi na tigi tigi o min kalma on accitilam nafude tawaɗe alhaali makko on no holli tigi tigi on ko ma woɓɓen desida yaltugol l'école taɓɓoya ko jombira piyo hiw hoore maɓɓe tawɓe ɓe waawi tawɓe ɓe wawali yiyana e bone ka université alhaali on hannde no yurmi a nodday ɗo suka ha yiyawa faami sunna o ɓe nganndi sunna o ngari haɗa ko innite yimɓe ɓen heddiɗen puyirta sunnankeɗo ɓuye meɗen no mari hay nden fa heere enen ko annden sunnankeɗo ko so tawi waara nde yafama jonciɗirra ɓiɗi yaara e refɓen buumike ko ɗum ɗo woni mande keneyankore nde woɓɓe noon no anndi ɗum ɗo te to aagiɗa wona agiɗa sunna kono ɓe daaja jooni tigi ɗi on kamɓe fewndiɗoɓe mara moyen ressugol ngol kono hille ɓe wata wonde ɓaawa rewɓe e hille so ɓe feeñi feeñande sunna ɓe anndi ara rewɓe woɗɗitoto ɓen noon ɓeɗo ngara programme e rewɓe woɓɓe ɗum noon sakkoɓe e gollugol sariya Allah on e ken taɓe anndi tus ɓe golli ɗum ɗon ɓe perdi occasion je neɗɗo noon taw ɗon golli ɗum ɗon o wona e muɗum ɗen anndi waara goɗɗo so tawi faami sunna ka heesun noon hara imanu no tiiɗi ha fecciti ɗon ɗon hay so tawi o yii debbo o siiɓoton yahoyi ɗon noon ha o hoodi sunna ko woni ko ñama koye no worɓe ɓe goo neɓe taw wona e dilem hille o feeñi feeñande sunna so waɗi joni bone o wiyete ko sunna en keejo boni ka woɓɓe yewti ɗon ɓe yappiiji ɗiɗi ɓe suɓo ɓurɗon hayfude haqqillaji maɓɓe taw ndaarilata ko ɓuri hayfude ilamɗo on jaaboɗo min ɗo mi helli faama mi alamo hen resugol woni alhaali mi wawa tawonde tigi tigi on koko woni an ɗo ko ma mi wontida e debbo ko imma ko laawol dagingol ko laawol ma ko laawol harmugol mi heɓaali laawol dagingol ngol miɗo feeñide feeñande nde mi feeñiɗo yeeso moɗo joni ɗo mi anndi laawol dagingol ngol ngol ɗon mi tawama taw e hille ko ma mi waɗa bone on wona e gootel e peeji ɗiɗi komi bunude o ɗo alhaali am goo walla ko minni joni sunna on mi wallini tewtaw mi feeña e feeñande goo mi bona si won ɗum miɗo anndi sunna on ko oɗo woni goonga si min tum mi waɗi yon ɗo bone tuuni inde yimɓe diina ɓe fof mi rondo ɗon no mbakkaat fo yeeso Allah ga kulol to mi rondo on ɗo mi wakkilo joni min tum joni e inde mi yalti e sunna on mi bona hara ko indam min tum bonata hara inde julɓe jokkuɓe ɓe sooɓe on bonaali sa bon mi tawa ko ɓuri hayfude kon ɗo mi yaltuka sunna sukaaɓe meɗen jeelo tawno ko sunna en keɓe acciti ko hasi ko accitiɓe ɓen fof taske alhaaliji maɓɓe so ni ɓaawa ɗum on tawi ko kamɓe rewɓe woni compine no gasare noon taskaji kono ɗum ɗo Moussa ale wiyaale ngay hunde anndi ten nelaɗo amaki man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa min woɓɓe meɗen no jombita to no jombinayo hakkille maɓɓe ala waɗa suka on noon kadi hellifanoma goyi hakkille maɓɓe ala e oɗa kadi on noon kadi no gasanini haray ko sumjinolan ko ngaɗomi jombude ko ɗum sonji o ɗo Allah subhanahu wa taala no rawna en e piiji ko épreuve Allah subhanahu wa taala no wawno wadde haray goto haajaka e ɓen kono ko waɗi kon e maɗa rewruɗa rewteɗi fo a heɓuɗa ñande yiiɗa waɗano fewndi o ko fi a annduto konko sonjenowa ɗum no sonjude waɗa so tawi ɗa mari feere ko yettiranamo hannde makko nen a yettiranali mo hannde makko nen haray mo habbima kaali mo wi feere nafugol musiɗɗo muɗum o nafaali mo ko pelletara ko hakke makko musidɓe tedduɓe wallahi alhaali meɗen hino yurmi kono mo ndaari alhaaliji meɗen goto hakkille muɗum ala yawde e ɗum ɗo koynugol sukaɓɓe hannde jiiɗike wallahi yiiɓare men ɓeyɗata mi wolanayi on hunde wotere manitoɗen ɗum ɗo ndaari hannde ɗo hay mono mari 10 millions fayda jamataka meɗen mo ala semmel fa waɗa dina te fottani kayen fottana ko pellet goɗɗo no yalta ɗo ka yaasi ɗo somo faala samnodira yiwɓe sappo e nder jemmam ko maati hannde ko wiwɗo Allah no inni ɗo e yawtetaki koyno ɗum ɗo no waɗe ɗum ɗo wattaki ko maati siko jiwɓe ɗum ko Allah pellet sa yalti a heeɓa hay so tawi hay finiro hay foniro ala ka jiifa maɗa ka sa to nangi woni ka tawɓe ɓen no faala kal laawol dagingol ngol kadi ɓen kadi hino ñeerinaneɗe eɓe sattinaneɗe banggueji ɗin fof wiwɗen honno e zina ɗoytono waynen encouragé zina on nde musidɓe ɗe lele meɗen tawi no mari moyen ƴetti financement watti diye jiwo muɗum o ƴiwra suka ko janggo o ala moyen taññini on hellifama wattide jiwo makko o hokkimo
heɓi ɗum ɓuyɗo ko kowloma fof heɓi keɗo kala musidɓe tedduɓe wattunne yiila artiren haqqillaji meɗen o bone saakike ka yaas ɗen mbalamo ɗoytude o ɗoyɗo e téléma meɗen o woɗe nokkeli ɓuyi ka sukaɓe sunna en keɓe kellunoɓe juyra koko wiyete probléme rewɓe tawa ko ɗum ɗo woni ko bonni alhaali maɓɓe on few aɗa wattunne yiila musidɓe tedduɓe taskoren alhaaliji meɗen nin anani musidɓe meɗen ɓe hande mo ndaari bone on ka yaasi o tawi no ngalɗini kono noon ɗo wolnayo wono ngalle o baafal e ɗo no wonirɗo ni ko baafal gootal umbi zina on e dewgal ngal baafal ngal naatira e ga naatira e cuur dambugal zina ngal no ɗo no ngalla uditira wo ko ɗon non ngal ɗo fermoy no ngal ɗo uditira wo ko noon ngalla fermoy no zina on uditori wo ko noon dewgal ngal fermoy non dewgal ngal uditira wo ko noon zina on fermoy ɓeyde wowa zina e dewgal ngal hayditi muɗum ko pellet zina on ɓeydoto no sattinirde wo dewgal ngal ko zina on nden uɗum la sakka fi ari e filla e tawi o sellu musidɓe tedduɓe wonde jiyo gooto wonduno e mawɓe muɗum yumma makko e ɓe makko ene wondi o helli faam ƴamoɓe ari ƴami sonnajo ono woni noon alhaali mawɓe buyande o si tawi weliide kamɓe na si weli yahowo yimɓe dina ari wi sonnajom ar oɓe no tigi tigi on kamɓe moɓe faala on sonnajom ko laɓanoɗo wonno ɓe tammini noon jooɗi ɓillare maɓɓe nden fof ɓe ittaye en noon sonnajo nde moyi waka maɓɓe arɗoɓe rutta talalandaɗe awi kañum sonnajo falnoma jomɓeɗe ha yewti kañum sonnajo illa yo no ardiri no wonde wontani sonnajo nawnaare tawi nawnaare nden accatamo ɓay tawi mo reeni hoore makko tawi nawnaare nde o accatamo o hewti ko sonnajo maaya satti e makko ɓe woni mo o noddinoma makko ɓe ɗiɗo kala ɓe ari ɓe jooɗi ɓe ni baba ɓe wi nam o wi amin ɓe makko wi amin o wi baba ɓe wi nam o wi amin ɓe makko wi amin o baba o nam o wi amin ɓe makko wi amin eni baba ɓe nam o wi nomi dorike Allah yo harminan on aljanna wono harminiron ɗollam noon dewgal no wolirlol gonɗon koko e wonkinki yalti ka ɓanndu makko suɓe tedduɓe wallahi koko yeɓata dewal wonɗen fijirde ɗo buye meɗen no marɗo jiwɓe na hannde helli ka hewino hoore muɗum haa jooni buye meɗen wondete ɗo iye ko ɓiɗɗo kaari yo wat ɗum o pelle to helli fanoma o kidiraaka ga haray tasko ɗen ɓe heɓi ɓiɓɓe meɗen jiwɓen ɓen habbo innugol jooni goɗɗo yaltaali fi maɓɓe sukaaɓe ɓe hoolinen no hakkundeji meɗen ɓe daññinorɗen goɗɗum wallahi sukaaɓe soften wallah subahanahu wa taala foɗi ko ngollundo ɗa ɓuyno inna kadi jooni ɗo hara simi jombiɗo jooni kono mi gerɗata wallahi allah subahanahu wa taala tinnima hokko sa hokkike ɓellete hollete ko jawra goɗɗo jaɓaali amirore allah nde mbawa ɗum misaade si tawi tu wonimo hooli allah subhanahu wa taala ene gollo baaɓeɓa moye wallahi koko wiyete dewgal ko laawol heɓugol ngal wallahi musidɓe tedduɓe ko ɗum wanno si aboubacry nono ɗofte ko allah yamiri on kon ko siinana on ko foti on kon allah immi rese so tawi on resi so tawi koko waafuɓe on allinayi on allah fadaali ha hannde ɗum ni si tawi tun ariti ka waafto tawi ko heewgol hoore maɗa ko pellet a allah e musidɓe tedduɓe ko pelleta maɗa tan oɗoɗen noon ɗo yoma jikɓen kadi yo eto wallito toɓɓe no mari feere e muɗum sa mara feere ha yukallifu llahu nafsan illa wusaha ko sa mari feere lurere deɗɗi fo ha hoolare nden nde yeeɓaki ka maɗa ɓay tun so tawi nde yeeduke ko an nangete ko wallah tawi nde yeeduke toon ko pellet a nangete woɓɓe noon ɗum ɗo hulɓinnoɓe woɓɓe ɗum maɓinnoɓe ɓe ndaara no opportunité ji ɗin fof no ɓe iri neɗɗo kelluɗo ko tongatade ko anndugol kaarijo no kelɗi ɓe mari jo waara ɓe weeɓitanimo hono sen ndaari Saïd ibn al-Musayyab innamo sayyidu tabi'in gando molanaɗo wonno oɗo ko neɗɗo huɗowo Allah wonno e fewndo makko
lando laaminoɗo on mi tañini ko Abdul Malik ibn Marwan on nde ñande wiyeteno konti amirul mu'minin nden ñande on ari ƴami ka Sa'id ibn al-Musayyab fi ɓiɗɗo makko on tata so tawi wi lontal ngal on ɓiɗɗo makko ɗon pewɗitani Sa'id inno hokkata e hille o ko julɗo ɓiɗɗo makko on ko julɗo juulole kamɓe ne ñande laami si julɓe ɓen Sa'id inno hokkata laawol kisal ko laawol so a yiini Sa'id o addi jawle o hiddi Sa'id yeƴƴitanaaki jawle ɗen o kammani Sa'id hulaali kamba o inni jooni o so tawi woni ɓiɗɗo Sa'id on ɓuri valeur ɓiɗɗo makko on imo habbi yi'ugol ko hombo e on ɗon ɓiɗɗo makko yerondirta valeur ka leydi ɗo joni jiwo président de la république o hayna ɓiɗɗo président de la république o hayna ɓiɗɗo ma on ɓuri on noon valeur hara emo habbi en Sa'id ibn Musayyab wontiri noon emo janneno ka juulide nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wanno jannganakoɓe ɓoyi ɓe ñande ko jannganakujo makko go riyaji no serti seeɗa woɓɓe ɓe inni kaka suuɗo tawi mo woɓɓe wi kaka juulirde ñande ko jannganakujo makko ari konganima ka makko jannganakujo makko no wiye Abdallah ibn Abi Wada on ari kongi ka makko oyni kombo ame wayrima de oyni o tawi sonna jang on feccini o woni balɗe tati men yiyaade balɗe tati men yiyaade oyni tawi sonna jang on no feccini tawi ɓe kippi ɗum oyni wanno wolnamen fi muɗum men yiya men kippa min wallitama oyni a tawi mi yiɗade randugo ɗon karma oyni Allah ala oyni Allah subhanahu wa taala yurme kañum sonna jang o duwani ayno mi joɗɗo ha sonna e Abdallah ibn Abi Wada haala wayndade oyni o ene mi landam oyni a wowli ɗum si jombugol goɗɗo oyni o heewo Sa'id woni ni nder suude yasin maratina dirhamu ɗiɗi walla o wi dirham tati goɗɗum e mum wona joni nen ɗo joni wona ɗo joni 30 000 ma 50 ala rigué 100 000 francs jooɗi nder suude yaasi ɗo ko 6 an ɗiɗi e muɗum comme ɓe witin salani hoore nde ɓillare an ɗo Sa'id min mi resinde oyni wayni a waɗa ɗum oyni o pelletum waɗay ɗum oyni noon danelan kaariɓe gaariɓe ɓe seeɗo dewgal ɓe noddi ɗon kaariɓe gaariɓe ɓe ngari ɓe jooɗi ɓe gumi ɗon dewgal ngal oya no ngalɗi ngalawo tigi tigi mo wawaali ɓe gumi ɗon dewgal ngal hakkundeji maɓɓe oya yalti haqqille makko ɗen no diimotoɗe no waytani mo hoyɗay woni hakke fiyon ɗum sarne fotnande ɓiɗɗo lanɗon ƴamino ɗon kadi taw ko kanko mo ala hay ko naata fayda innete nde ñande ñallal ngal tawi mo hoowi juuli fototo gayno hewti ka makko ko marno ko hondore ko bireede e nebbam o ñaama ɗum no mbafal ngal tappa eni ko hombo oyni o ko Sa'id oyni haqqille makko yeehi mbi Sa'idujo wonɗo e nder Madina sina Sa'id ibn al-Musayyab ɓay woɓɓe wi woɗay woni wono balɗe juuɗi capanɗe o anndaka sina hakkunde ka makko e ka juulirde e nder ɗin ɗiɗi capannayyi ha hannde salli noddinaari sina tawema ka juulirde no ɓe no o wuɗi tumo tawi ko Sa'id ini e kammo kay hanno wolnallam mbiya so tawi ko haaju mum woni an oyne oye hannde ko am anndinde men artaka maade fiyon no kanko mo anndi ko hoolaare wonde ko hoore makko mo faala ittude nde hoore makko hara nde yeeɓoraatino oyni o hannde ko an anndinde men artaka maade oyni o mi tawi ka célibataire je ɗe balɗe ɗo mi tawi a jombi hannde mi añi nde waalata wasa tawi ka célibataire jo hino ɓenngo maɗa ɗo o pooli sonnajo e jilbabu muɗum makko o naali mo wondira fangal e dow maɓɓe oyanaati ka suudu tawi ko birejo ngi ɗuma woni ko jooɗi ɗon mo tampirun no yehi kala dañi sonnajo ngi tawa ko ɗo woni nguure on hakke tawi goɗɗum ala o waɗɗo yiito kawtal ngal mooɓi woɓɓe sikkude towde ko feewi to ɓawi ni Sa'id ibn al-Musayyab o kiimo jew ɗin ɓiɓɓe muɗum e nange nde billare maɗa a woli e na waare ɗo ñamo ɗo ɗare ɓe ndaare ɓe tawi pellete ko ɗon sonna e yumma makko ara yetti sonnajo on yehi pari mo waɗani mo ko sonnajo waɗante kon fof hannuɗe e muɗum o ɗowtoyi mo o waɗi ko inneten kon azifar o addimo ka e Abdallah ibn Abi Wada ɓaawo ɗum wonaali balɗe tati Sa'id ibn al-Musayyab ndaari jawɗe ko marno ɗon o naɓani ɓe jeppa ko tawi yonayi ɓe fayda ko wayata waɗo lebbi jeego o wattide sonnajo makko ɗum ɗum noon ɓe landoyimo enni ene Sa'id ko ɗum waɗanda ko waɗanda ɗo lanɗo laami ɗon hannde tata ko julɗo o ƴamana ɓiɗɗo makko jewo e ɓiɗɗo makko suka on ka maɗa jewo maɗa on ko faamuɗo diina walla ɗa o kuwol mo ƴetta mo hokka oɗo miskina ko ɗum waɗanda ɗum oyne ko hunde wodre effectivement mi sikkitaki sewo ko julɗo nane de nane nde ƴetten ɓen ɗo hokken ɗo ɗum fii jawdino woodi oyni mbiɗa hannde o ko julɗo kono ko ɗum ɗum maɓɓininmi so o yehi e nde huɓeere laamu tawi woni ino kurkotoɓe ino jawle ino ɗuma nden ñande diina makko kanko honto wonta woni ko somi landoyama tawi ko min woni ko occasion ni ɗum ɗon jawgol mo e nden ɗon hettare ha o yeggita diina makko
ko kulol sibi landoyama ngal landal ɗon tawi ko min occasion ni ɗum noon kono mi jaborto ngal kaal musidɓe tedduɓe si ɗum ɗo wonno alhaali meɗen ko pelletara e juuɗe meɗen min alaka galleji men koko tawi ko ɗum ɗo wonde inde hannde sukaɓe ngala jombude ko pellet ɓe nganndi situation men ka leydi meɗen no fewndor heɓugol gokku so tawi noon woni on tigi ɗaɓɓay to ko boyi tawi heɓa tonnaaɓe gooto oya alhaali on no fatti ettuɗen hoynen dewle ɗe musidɓe tedduɓe seni dewle ɗen fof ko ɓuri barki ɓurgal newaade fiiji wallidorɗi ɗi yani défense ngal ko ɓuri newaade misal ɗimmal ngal musidɓe tedduɓe ko hollu wala noon waliyaɓe hino haani daraade to nder hoolare heema walla enen waliyaɓe ɓeyni o wiyeteeɗo moubaraka ko golloowo wonno mo gollana patron makko tawi ko jiyaaɗo wonno mo golla e nder jardin ni pomno e jardin ñande goo patron makko arini ene moubaraka yiyadanala noon pomre a jardin o yehi tawi ɗon e pomwil go adde joni patron on jakki pomre nen tawinde lammi oyni ene mi landuma pomre addanala lammude min yajannan pomre wen o yehi toyi e gokkigo o andi tawi nden no lammiri wono arane ren fayni ene ko yawre tun ni ka fon ko pomre welde mi landima ka nanda ko nolan mako o yehi toyi e gokkigo kadi simaji kadi o andi tawi nden no lammi fayni ene acci wonnalan ko wonɗum waɗi ɗum ɗo fof komi wonan mako woni a famani ka ko won ɗum ka anda ko weele ko weela oyno pellet mi am anda ko jiiɗe ko joni oyni weedu munde nde wonɗa ɗo fo ayna ilanga mettaji ɗo oyni woni ko fiyen ɗum waɗata ɗum oyno ɓaya ɗum nakila somi ñaami komi jeeya haara wittanman ko yiiseya hara mi ñaami ko har o teki o taski piire seekuji ɗi fof tawi pellet on dumunde nde wonɗen ɗon ko wona duuɓi ɗin ɗon fof tawi o makkaji pomre wotere ko kanko woni gardien on ɗon goto alda e makko jina nde ñande o ɓanti martaba makko o teddinimo jiwo maɓɓe on faandi joom meeɗe ɓe noyi ko heewi koɗe nganndi kaari yoɗe no honni ko yewta kon fof no selli maylamɓe ɓe mo kombo an ɓen okkude ɓiɓɓe meɗen jiwo ɓere ɓe ni moubarak men heɓi jo fewndiɗo jombere ko hombo me resi ndamo moubarak yewtude yewtereji nayyi oyni wo haray kono ɗo ndaade o yewti yewtere sen tattike nde hannde en tawi hannde fayda yimɓe diraɓe fanɗi oyni yimɓe majjiyankoɓe ɓen ado islam on arde ɓen ko resirmirayno ko sabu dambe ɗe koɓe okkayno jiyo maɓɓen ko jomirawo dambe al yahudiyankeɓen ko sabu jawdi ndi annasarankoɓen ko sabu ŋariki oyni yimɓe kaaɗo diina yimɓe islam on ko sabu diina kam ko ɗiɗo jaabino yimɓe majjiyankoɓen ko sabu dambe ɗe al yahudiyankeɓen ko sabu jawdi ndi annasarankoɓen ko sabu ŋariki yimɓe islam on ko sabu diina kam ko dekki ɗon eyi wolon ɓen makko ɗum ɗo andi yani ko onnu wiigol ɓe ɗum wiigol tawi koye majjiyankoɓe njiya ɗon ndaare jomirawo damɓe okko tawi kon al yahudiyankeɓe ndaare jomirawo jawde okko tawi kon annasarankoɓe ndaare laɓaɗo okko tawi ko yimɓe islam ndaare jomirawo diina okko ko ɗum yewtere nen kadi ka tawi ɓe ndaari ɓe tatti yewtere makko nde ɓenni o pelleten e naari jiyo meɗen on yerutina moubarak ɓe ƴetti jo maɓɓe on ɓe hokki moubarak maccuɗo maɓɓe o tawi noon kamɓe woni patron ɓeɗo ɗiɓe wonde ko ɓe jibini o ganndo molanaɗo wiyete abdallah ibnu moubarak ko baaɓe makko ni musidɓe tedduɓe pellet mono faala leymun ne ko leymun ne wawa ta faala ko kelli kon a daara ko kelli wontuɗa e mum mbeytaɗo ɓiɗɗa goto mi daro haray jonde nen puuɗike o yaaba si tamon kakkita pam aɗa ɗum hewti ɗon no gisa ñande ko yimɓe landotoɓe arna tawi o karma kojo meɗen molanaɗo wiyeteɗo hasanul basari hande hasanul basari ko ganndo molnaɗo wonno karma kojo molnaɗo e karma koɓe diinaji meɗen diina meɗen kar wiyete hasanul basari oya noon tawi ko maatiɗo oyni wo yimɓe buyi ari ƴamugol kam ko hombo no wakkata tan tan yewtiro oyni sawi wijha mimman yattaqillah in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha eni ndaar ɓuuro walla hokka ndaar ɓurɗo wowulde allah e arɓe ɓen fof hokka ɗon ɓiɗɗo maɗa so yiɗimo o teddinaymo so hannimo pelleto toñata ɓuuro walla ko suuɗɗa toñe ka mawlata allah waɗi ɗum ɗo ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasi
nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam honno ɓe yewti ko yewtere maɓɓe nelaɗo ko maaki sallallahu alayhi wa sallam ida atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wa illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid aw kama qala alayhi salatu wassalam nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam si ari on neɗɗo tawi diina makko kan e jikku makko on heni on hara e resinemo so waɗa ɗum ko fitna molanaɗo e bonnere yeyajunde woni wadde ka war leydi so ndaari ko ɗum sewde hannde ɗo ga yimɓe ɗiɗa ɓe nde puusano yimɓe jikkuji moƴƴiɗi nde puusano ƴetten mbiɓe meɗen min okkuɗen tawina ɗiɗo taskire ko pellet fitna on feeji ka leydi ñande o ñande dewle no heela e tawde watti daɓɓe yaɗata sa ɓorniɗo goɗɗo paɗal ayni moɗo koyo ɓornuɗo paɗal ngal numéro 26 e ngal 45 ko pellet ɗaddi o yaɗata e paɗɗe koye ma wacci paɗɗe maɗum o yewi wattaki paɗɗe maɗum o yewaɗi ka won ɗon ka ko pellet yimɓe ɓe maɓe yaada so tawi ɓe wontide ani jeeresimo wolo pour rewlala o tawi yiɗimo teddinama so tawi añumo toñatamo nelaɗo ko ɗum wasino hen si goɗɗo ari ko ɗiɗi ɗi ana darede e makko kono yo waliyaɓe ko ɗiɗi ɗi darete si gata kon ko mantardawna dina ko dara dina makko a heske dina makko henima wa holuga si tawi ɗiɗi ɗi henima jetto okkama ala barakatillah allah subahanahu wa taala waɗa e barke mum hidda sakitoro mo mi wi on mi sakitoray kamma kojo goto mi wiye sabit ibne ibrahim sabit ibne ibrahima oɗo ko hulo walla won ñande goo woninimo seɓɓa e laawol e ɓurure tuulolo o weelama hengen soñjimo e gandi kulol allah kadi no tiiɗi e neɗɗo on fayre podde tampere nden feƴƴitani o weelama ha feƴƴiti o are ka laawol ni mo feƴƴa ɗon e sera hoggo o yi pomre no yani ka laawol hocci pomre nden o ñaami mbiyat kono ko gaynata ɗon feccere pomre nden o gaynani nde fof o anditi he o ñaamiɗo goɗɗo haskina goɗɗo jeyi ɗum o ndaare hoggo ngo o tawi ngo howa o ene pellete ko goɗɗo jeyi komo ñaamiɗo o wubbi o naata e nder sarde mo tori wonɗon nder to yaafuye pomre nden hocci ka laawol mo weelamo sippitedde o naati o tawi toon gollo o tawi toon kadi ko gollowo mo tawi toon o nara mi tori kema yafanolam mi ñaami feccere pomre nden hino ɗo heddin nden mo sippitedde o ni wo he o tigi tigi on ɗum mi joguitaki on fiyade de tawgare ko holo walla woni o inno min komi gollowo ƴetta ɗo ide a bonni goɗɗum ɗo min mi wawatama yaafade ɗum ɗon de ko pomre noon woni ko ñamuɗa min no mbawi mara yaafuye mi wawatama yaafade jommum alaɗo koye noon de jommuɗum woni woni o he ono woɗɗiɗo sa inni ay ko jommuɗum woni noon a seɓɓa 24 heures jemma e ñalorma ara inde teppude sewtoya o inni ɗum ko fawdala wo mami yahfi on ɗum mi nanine laaɗo ma sallllahu alayhi wa sallam kullu lahmin nabata min sot fannaru awlaɓe kala tew fayen ngo ko harmi ko yiite ngen mi ñaamiɗo ko mi jeeya kono woɗɗiri wono woɗɗiri mi yahay mi toro on tigi o yaafala o immi o seppi ɗum noon ko yaate 24 heures di tan aroy o hiwri sabide o hiwroyi John Jardin o kanko sabide Ibrahima ɓe gayni ronirde ɗum o hino ɗo ara e feccere pomre nden mi ari miɗo weela mi tawi nde pomre no yani ka laawol mi hocci mi ñaami mi hande sina min jeeyi mi naati toon mi tawi ko gollo o won to miɗo ar corogol ma ya yaafoye saabi allah yaafola hino feccere pomre nde o yandari so pomu ngon o miijiti ko honto o nda ngesa makko woni o daari bonnere nde oɗo waɗi nden ha oɗo wawi déplacé a rewi toon ha ɗo haqqille makko ɗen holli mo pellete on o laawi kanka ɗo sattinani owe o inni o minani ko holloɗa ko eso pom ñamuɗa a wattano ɗum kono noon mi yaafata ko ma pew sina sarti goto o ñandu woni on sarti o inni mbiɗa marji o ma jomba si on ɗum andi hoolare no hoore makko o yi ko jonna hoolare nde arande heɓaki ka o tawi o profite kan kadi o inni sarti on fof ko ma jomba on sonna e ɓiɗɗo jiyo goto momi mari noon te mi yafatako o inni laal ɗum noon natana o yelti kono inni o nomo marsifaji de mi wolam hen o inni o ko ɗum woni o inni ara noon ko bunɗo yiyata ɗimmum noon ko paho naata tammum noon ko mboɓoje o wolata maya mum noon ko namataje o wata daroɗo koyɗe makko ni o miijidi o inni o pelleti miɗo ñaami komi jeeya o inni wakkilagol soñdia on no woni yo ko annalo no ɓuuri wakkiyagal lette allah de o inni mi jaɓi timo ñaami yeeso ko am musidɓe tedduɓe o inni noon haɗa sa jaɓi kadi na yahowarade ko haggo waɗen ɗo
jooɗi ɗon ɓe noddi feedeɓe o wiɗo gal hakkundeji maɓɓe ɗo o ñande a walla ɗo wona ɗo takko ɓengo maɗa so ɓeyti bimbi haray ɗo wawi ɓoraɓe hawa ton kamoɗo ɗum hellala e heɓini suudu no wayni yawu e suudu kaariɗo nduɗa haray ɓengo maɗa ton ora haka dambugal o dari musidɓe tedɓe ɓe wonni o wiwa assalamu aleykum ɗiɗi ja on ɗum wiyanta assalamu aleykum nanata yiyata wowlata wawata e darade laawol kisal ko laawol peewal e ɗantal oyni kono so tawi ɗanaɓe galle haysiɗe hoɗaka ɗa hani salminde oyni mi salmin malayika ɓe rutte salminani ɗum en oyni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yito yi nder to wi wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu wonɗon ndesal ton inni ari takko makko fontani mo jungo oyni mi fayi sal samro oyni momanama ɗo dewgal de debbo marɗo ɗiɗo sifaji enni o komi oyni oyni oya jaabiki salminani ɗum haray nambo bojo ka o nani ko salmina kon si o jaabi haray na taw o fontanilan jungo ka fewndi jungo kan hollimo yiya oy mi kew dari ke holli nanamataji oyna benma wolanilan sifaji ɗi ala e maɗa oyne oye ka woni famaji ko ɓengan sifilan ko fono yam oyni ɓengan so tawi wima komi gunɗo gitande no wumi e dargol ko tikkinde Allah subhanahu wa taala gitande no wumi e dargol ko harmi ha hande gitande jikkaki e ko harmi so ɓe innima komi pawo ha hande noppi andi nanali ko tikkinde Allah subhanahu wa taala so ɓe innima komi boɓojo ha hande ɗengal ngal wittudira isna jantagolinde Allah subhanahu wa taala so ɓe innima komi namatajo ha hande pepperal ɗe rondakilan naɓilan ko Allah yedde ɗe ko ɗi sifaji ɓen a wolanma ko woni famade oyni o ndaari sonnajo on a wiya e lewru ndu ñamde sappo e tati mayo sonnajo no labano ngari fantuki o wontidi e sonnajo on e jemma ɓurɗo e laɓeede ko ɓeeɗo ɗiɗo woni jibini o gando meɗen molanaɗo almamijo gooɓe almami ɓen nayi wiyeteɗo abou hanifata rahimahullahu taala aɗa no musidɓe tedduɓe ɓajono nen mboɗike ne wawi darnude ɗo kono hara enen marɓuɓen sukaaɓe tawɓe faade ke jombugol ɗe mari feere etata wallitoɗen sukaɓe ɓen mbi hiwgol diina maɓɓe hiwa dimu maɓɓe enen marɓe jiwɓe tawi ɓe hewtigale jomɓe daren sukaɓe ɓen si tawi sukaɓe ɓen aɗa arde timmoɗe wani handen si orarde yidiki ko eren Allah nangoyta mbiɗo takkiɗo noon oɗo hadis ko hadis tawen tattike oɗo hande ɗo nini fayda e wataɗa aɗade larno yewte hen hadis eggaɗo e maɓal mum yafar wallahi hadis o hino hulɓini e harmaki sallllahu alayhi wa sallam ma min abdi yastarihi llahu ra'iya فيموت وهو يوم يموت وهو غافل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم صلى الله عليه وسلم على جياد وجياد والله سبحانه وتعالى نجتن غينا تيري أينين فديكو بنقول ما رندي بيتمارا جيوبي بيتمارا ورسين كلا فاينين دا فديكو فانسوم مارا وما ينجد وما يتابو جامتي غينا تيري مكونين جامتكو نوكودا تاوسنا الله سبحانه وتعالى حرمنا نيوم الجنة mo ndaari noon alhaali meɗen hakkunde meɗen enen ɓeeɗo ɓiɓɓe meɗen ata hino yurmi ha ñande o ñande ara e naata ka samurma heɓata feeɗa ɓengu maara naata falo mbafal ngal waɗo ittere mon e doode wonɗo ka yaasi to yo nana nam no daggi ella ala ɓiɗɗo ma onno gaɗal suudu kanko a tefa alhaali makko honto fewndi nini honɗum woni son yoɗude e muɗum ando ara e hoolaare nde haltinoɗa nden so nde yeɓikeede tawade mandude ngo hadis nelaɗo moƴƴade kala jeyaɗo ayninaɗo o maayi tawi mo jarti ko aynina ko ara aljanna harmanimo ara wattina ilay ɗum ɗo ko molna en tori Allah subhanahu wa taala yo wawnen tottugol hoolaje ɗe halsina ɗen ɗe yo wawu en reningol ko ayni en kon hara en heɓaki e muɗum kala ko tawi moƴƴere Allah men no soomi Allah subhanahu wa taala wancinde e meɗen kala ko tawi lorra meɗen no mari Allah subhanahu wa taala ubbumo hara e hewtade ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم